autentičnosti mog dijaloga. Iako je ovo samo subjektivni prikaz slaganja kockica u glavi, 2016. godine se pokazao kao vizionarski, kao jedan od autentičnih učesnika događaja iz naše novije istorije, kada se događao narod, citiram, i kada se raspadala Jugoslavija, mnogima nije bilo jasno šta se dešava i kakvim će tokovima stvari krenuti. Tek sa protokom vremena i sagledavanjem utisaka uspijevam da ih izvrednujem i rastumačim, kao i da objasnim svoju ulogu u svemu tome. Nažalost, moje vizionarstvo se obisti. Sada će gospodin Vinko Stupar izneti akcioni plan Grahovska deklaracija. Uvažene braćo i sestre krajišnici, eto, hvala mom saborcu, bratu Jovanu, koji je prvi digao srpski barjak u Krajini, kad kažem u Krajini, u Krajinama, jer ja nikad nisam ovu, kako je oni nazvali, visoku Krajinu, ja je nikad nisam odvajao od Kninske Krajine, to je uvijek bila jedinstvena krajina, vojna krajina i uvijek su zajedno ti krajišnici vojevali i čuvali zapadne srpske strane. Od najezde, pan islamizma, džihada i svih onih neprijatelja koji nas kroz istoriju progone. Ja sam emotivno sad uzbuđen upravo radi onoga što su te vođe, prirodne vođe i tribuni koji su s ljubavlju krenuli da zaštite svoj narod, svoje stado, a neko im je, kako sam rekao u ovoj knjizi, to preauto, uzeo njihove projekte, da ih je sproveo, nego ih je upropastio i mi smo, zahvaljujući njima, nestali i zapadnih srpskih zemalja. Nas nisu protjerale nikakve ustaše. Ljudi moji, ja sam svjedok toga od prvog dana, od 89. godine u Kistanjama, u manastiru Krka, pa poslije na Dalmatinskom Kosovu. Svjedok sam svega, znači svakog čovjeka mogu pogledati slobodno u lice i znam svako ko je gdje bio, šta je činio. Oni koji su hapsili Jovu Opačića i strpali ga u šibenički zatvor, ti su poslije preuzeli monopol nad srpski narod Krajine. I doveli su nas ovdje gdje su nas doveli. Čovjek kad ostane bez zavičaja, kao da je ostao bez duše. Ljudi koji su započeli i koji su uspjeli da prežive njihov zločin, mnogi su poginuli hrabro sa bombom u ruci i metkom u leđima. A neki, kako oni kažu, u svojim službama, kad su izolirani u gluvoj sobi, kaže, izvršio je samo ubistvo pucajući iz zasjede sebi u leđa. Tako oni sa ironijom vređaju srpske vitezove koje ubiju s leđa, a sa njima vređaju i celokupni srpski narod. Jedan narod koji poubija svoje najbolje vođe, taj nema šta da očekuje. Bez vođa se ne ide nikuda, to su istorijske činjenice. Kao što su nestali samuraji, onog momenta kad su nestali samuraji, Japan je klonuo. Okolili su ga, uzeli su ga. Znači, mi smo naše najbolje, kad kaže ti po znacima navoda, misli, te službe o kojima ja pišem u mojim knjigama, su poubijale najbolje da bi se oni ubacili tu i da bi interesno, komercijalno i da bi sprovodili plan dva velika oca nacije, Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana, koji su se još, sad sam došao nedavno i do tih podataka, koji su 1985. u Njujorku, da li je to ocijepljeno krivo cije ili je cija u ciji, ni američki kongres nije znao za taj sastanak, oni su tad napravili ugovor. Kako? Da nas pomere sa zapadnih srpskih strana i da podijele Bosnu. Mi nismo bili planirani, Republika Srpska nije bila nigdje u planu. Ona se desila
jer Bog nije dozvolio. Jer je Richard Holbrooke iznad Banja Luke obustavio hrvatske snage i onoga generala koji je bio glavno komandujući, pa kad je Holbrooke nazvao Tuđmana da obustavi akciju, on je rekao, on je zvao tog svog generala Tuđman, on je rekao, gospodine predsjedniče, dok četnike ne bacimo u Drinu nestaje, ispustimo slušalicu. Kako znamo kako se vlada u svim, kako se ti generali kontrolišu, oni imaju iza sebe svoje čistače, ako on ne sluša vrhovnog komandanta, oni ga ubiju s leđa. Kasarna u Kninu danas nosi njegovo ime, tog generala, tako da su nas i ti koji nam ne misle dobro radi humanitarne katastrofe, da se ne bi ponovila Nova Kozara, oni su obustavili, znači, tu akciju na čelu sa Richardom Holbrookom. Ovo je potvrđeno i na suđenju Biljane Plavšić, ima u transkriptima sve kako se to izdešavalo, kako su naše, po znacima navoda, vođe, ti ljudi odnjegovani od Krajačićeve službe, koji su po rođenju Srbi, ali nose glavu ko zna čiju. Oni su nas prodali, oni su prodali našu krajinu i unovčili je i zato primili pare uredno. Mi smo došli i do njihovih računa. Oni su danas u Beogradu, u Novom Sadu, u liku udruženja. Zovu se samo održivi projekti, tako se u službi vode, kao samo održivi projekti. Od tih novaca, od naše nesreće, od prodaje krajine, Hrvati su uredno platili koliko je trebalo. Izbrojili su tamo gdje su izbrojili pare. I sad oni nama ovdje srbuju. Moj brat Jovo od prvog dana piše patrijarhu pokojnom Pavlu kako da se mi vratimo. Međutim, svak je ostao glup. Njega stavljaju u izolaciju u Požarevcu da čovjek jedva preživljava. Septičke jame tamo. Tako nešto. U Srpskom Kumrovcu. I u mojoj muci, ja sam izoliran na jedan drugi način, kako oni kažu, stavljen sam u spiralu šutanja. Ja se ipak krećem po ovome gradu, u ovome sam gradu učio škole, imam mnoge prijatelje koji ne pripadaju političkim opcijama, koji znaju suštinu stvari, pa ti negdje u ćošku šapnu po koju, da bi ti pomogli, da ne zalutaš, da te ne bi likvidirali. Ja dolazim i nalazim mog brata Jovu i kažem, diš se, brate Jovo, moramo ponovo u boj, vraćati krajinu. Zašto vam ovo sve govorim? Ovdje sam donio originalna dokumenta, kamera snima. Mi registrujemo 2013. u januaru mjesecu, registrujemo Zoru ovdje u Beogradu i taj akcioni plan koji smo 87. godine priložili u Banja Luci Rogeru Brajanu, predsjedniku OEBS-a i Filipu Kvoriju, koji su rekli da je to nešto fantastično što su oni pročitali, da nigdje ni jedna tačka, ni jedan zarez se ne kosi sa međunarodnim pravom. Znači, da je moguć pravno, formalno povratak krajine. Jer ljudi moji, u istoriji država i naroda, tamo gdje su štemovi, plan i štemovi jedinih nacija, to je zaštićena zona, to je ubuduće autonomija ili država kad dođe do mogućnosti sprovođenja demokratskih izbora. Znači, oni su naši neprijatelji su ti koji su nas vodili, oni su u dogovoru sa Hrvatima potpisali sporazum. Boro Mikelić je nametnuti predsjednik vlade, a po međunarodnom pravu, ako dve vlade se dogovore, jer je on nosio vlade, predsjednik vlade, dogovore se, onda oni više nemaju ingerencije. Pogledajte šta su uradili. On je prodao krajinu, znači potpisao je prodaju krajine, sve u dogovoru sa Mira, je bila glavni šef baba Mira, sa njom je svako jutro pio kafu. Šta se dalje dešava? Dešava se da Milan Babić,
da ne zaboravim ovo, pošto ste vi krajišnici, ovo vam je autentična istina. Kad je on u Hagu vidio dokumenta koja su njemu urađena iza leđa, ja o Milanu Babiću isto ga znam kao i ovu, imam polovično neko, onako bi bio na vazi kao Srbije. Ali je on žrtva, on je shvatio, pazi, najprije su ga, ajde skloni Opačića, skloni Zelembavu, ti ćeš biti predsjednik Krajine, ti ćeš biti to. Kad je on shvatio u Hagu, šta je potpisano, on je rekao on se je ponudio za haškog svjedoka da govori za Miloševića. Kako je to odrađeno prodaja Krajine? I onda nesretnik nije ni znao da nigdje nije siguran, pa ni u Hagu, jer njih svuda ima. I kaže, objesio se Milan Babić. Istorija će pokazati, ljudi koji su bili u Hagu, ja se stalno pozivam na Biljanu Plavšić, ljudi mnogo znaju koji su tamo bili. I u njihovim transkriptima se svašta spominje. Tu su dolazili razni svjedoci. Tako se mučeni Milan i upokojio, ne svojom voljom, kako oni kažu. Sada pređem na ovo što su argumenti. Mi plan iz 1997. godine prekucamo ga za, evo ga, originalni plan na ćirilici i na engleskom. Znači, vidite zaglavni pečat, kad je predat Evropskoj uniji u Briselu. Znači, predamo plan u Brisel, predamo našoj vladi. Evo, piše ovdje, Republika Srbija, vlada, Srpsko kulturno društvo Zora. Evo ga zaglavni pečat, kad su ga zaprimili. Znači, predamo plan za povratak zajednice opština Krajine, ali to uradimo tako što dostavimo i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Evo vidite patrijarhu Irineju. Evo idem dalje. Vaša ekscelencija, OEBS-u. Evo je OEBS-u. Evropskoj uniji, delegacije i komisije Evropske zajednice. Znači, ovdje gdje smo slali poštom, evo imamo i ove poštanske isječke. Ovo je plan kome je predan Republici Hrvatskoj. Ovo je otišlo direktno u vladu Republike Hrvatske, znači isti taj plan koji je otišao u Brisel. Ambasadi Ruske federacije, znači, ambasadi Republike Italije, ambasadi Velike Britanije, kancelariji za saradnju sa dijasporom i Srbijama u regionu, znači i njima smo dostavili, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, ambasadi Bosne i Hercegovine, ambasadi Francuskoj, ambasadi Austrije. Evo vidite, sve su tu zaglavni pečat. Kad su tu? Znači, ambasadi Republike, ambasadi Njemačke. Oni su nam jedini odgovorili. Evo njihovog odgovora ovdje. Znači, ambasadi, znači, Republike Hrvatske, i da vam načitam dalje kome sve plan ima tu sve dokumentovano. I mi predamo taj plan Skupštini Srbije i predsjedniku Srbije, gospodinu Nikoliću. I sad imamo tu povratnu gdje oni nama kažu da to Skupština ne može da o tome odlučuje, iako smo Miodraga Lintu obavijestili o tome, i govorim istinu. Tako je, bili smo i u Skupštini. Da, i oni, a šta oni rade? Pazite, gospodo, pošto su oni pritisnuti od Evropske unije za Kosovo, neko se od njih
dosjeti, to mi je lično rekao Cvijan, onaj što je bio u naprednoj stranci, onaj pravnik, advokat, oni uzmu doslovce, prepišu naš plan za Kosovo. Za Kosovo, ovaj zajednica opština za Kosovo koje danas nisu ga riješili. Pa kako ga oni mogu da riješe kad njima, oni su samo pravno, formalno predali da bi tu nešto trgovali ovo, ono sa svojom družinom dole. Znači, ukrali su naš plan i od slova do slova ga propisali. Onaj ko pročita akcioni plan za Kosovo, zajednica opština, to je akcioni plan Krajine. I nastaju opstruirati bilo kakav razgovor oko povratka autonomije Krajine. Ne moramo se mi tamo fizički vratiti da bi sproveli izbore. Mi možemo izbore sprovesti ovdje u Srbiji, gdje se većina našeg naroda nalazi, da glasa za svoju vladu i da po svim međunarodnim ugovorima i konvencijama mi imamo pravo na povratak svoje Krajine. Znači, ja s Krajinom ne moram se ni fizički vratiti, ali moja tapija je moja tapija. Danas ja mogu sa ovim modernim tehnikama da tamo moj vinograd, da dam nekome pod rentu, da ga obrađuje i tako. Ali da mi imamo dole svoju vladu, svoju policiju, da bi se ljudi lakše vraćali i da su zaštićeni. Znači, kakve autonomije postoje u drugim državama? U najdemokratskim državama postoje takve autonomije, znači krajišnici imaju to pravo. Mi smo sad taj plan, pošto su nas sa svih strana zatvorili, uštkali i taj plan, mi smo sad ponovo taj plan aktivirali, jer dvojica vrlo poznatih advokata, to su sinovi od naših, u stvari već, jedan je unuk, a jedan je sin od naših četara sa tih prostora, koji su visoko pozicionirani u američkom kongresu. Mi smo se njima obratili, oni su doletili u Brisel.